Koinei te whakaeke o te kura o Whakarewarewa e ki ana no Te Arawa. Since the start, we've grown to be better. Yeah, we've just gotten better since the start. We've achieved a lot of things. Ko kiri ko whai mi kaire te manukuro o te kapa. Te kaumatoru o ngā tau, he uri hoki ia o tūhaurangi. It's hard. Gotta lead them to be better. Sometimes the kids don't listen, but it's alright. I'm trying my best to lead tā tamariki in Kapa Haka. We've been practicing at different wharekas and maraes at Te Arawa and up in Moana, Te Pākira, all day. Ko Elias taute tēnei he uri no Waikato me Ngāti Porou. Te kaumārua o ngā tau, oti rā e hīkaka ana ki te Tuatahi me te kapa o tōna kura. Yeah, been practicing for a while, hard for a big performance. We last competed in 2022, that was the first time, and now a few years later we're back here on the stage, or about to come out onto the stage. At the end of the day we're here to represent our hapu, our iwi and our kura. You know, you come to waka, or Whakarewarewa as people know it by, and you see lots of Kapa Haka. We're the heart of tourism, and our kura sit beside that, and we're here basically to say and to remind people that, hey, we're tūhaurangi, this is our kura, and this is part of who we are, our identity. Ko Jackie Meha, te tūmuaki o te kura o Whakarewarewa, e manawa reka ana ia kia kite ai ana tamariki e tū ana he kapa tuatahi o te whakataitai nei. At the end of the day, we just want them to stand tall, stand proud, give it their all, and just know that all the hard work, the sweat and the tears that have gone on before today is all worth it. You know, not everybody gets to stand on that stage. We try and get as many of our tamariki on that stage. It's the future of our kapa, of tūhaurangi Ngāti Wāhiao, and this is a very good starting point for them. So it's kia kaha, kia maia, kia manawa nui. And, you know, go back to our school logo or motto, which is kia u ki te pai. So kia kaha tamariki mā. Just go hard, stand tall. Just remember we're representing our kura. Give it your all, try your best, and you'll make it eventually. Ka mutu, te kaumāwaru ngā kapa no ngā kura tuatahi o Te Arawa ka tū ki te atamira. Kia ki te kōwai mā, ka whakakanohi i te waka ki te whakataitai ā motu. Maharaja waka, mā Aukaha.